салому алейкум тамошобинони канали мошинбозор тж. дар мошинбозори шаҳри хуҷанд қарор дорем. аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон ҳатман ба канал обуна шуда ва зангӯличаро пахш карданро фаромӯш накунед. дӯстон бо мо бошед. Opel Caravanji солаш 99. این 4 بالون در حالت خوب. این حالت سالن کافه. Чора электропакет. Пробегаш 125,000 километр. Коробкаш механик. Мани ҳолати салони пеш. Дар ҳолати хуб. Мотор 1.6. Простой. Сӯзишвори газ бензин. Расходи газ 10-100 км мегардад. این حالتی موتورم در حالتی خوب. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 781 21 62. Opel Hatchback سالش 93. این بالونو در حالتی خوب. коробкаш механик, CD плеер, пробега 14,000 километр. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони кафои мошин. Дар ҳолати хуб. сахми. Бегажаш. Мотор 1.6, сӯзишвори газ бензин. Расходаш 10-100 км мегардад. Мани ҳолати мотор. ҳолаташ ка бад не. нархи мошин 24,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 763 0060. Mercedes-Benz солаш 94. چهار بالون در حالت خوب. من بالونی گذشت 50 لیتره. منی запаска. داخلی салон. دو электропакет. комплектацияш классик буда. коробкаш механик. Мани CD плеер. пробег 395,000 километр. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8, сӯзишвори газ бензин. расход газ киди 10-90 мегардад.
رئیس нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 937 606. Opel hatchback солаш 96. балоно дар ҳолати хуб. این گازش تابلت که بوده. Mechanik, CD player, این هولتی سالن، این هولتی سالن کفای ماشین. ما ماشین در حالت خوب. یادآور میشیم یعنی لوکش هم هست. این موتورش چیه؟ موتور 1.6 تراکتور سوزشواری گاز بنزین. راهکار چند تا گاز بود؟ 10 تا گاز 90 میگه. راهکارش 10 تا گاز 90 کیلومتر میگه. منی حالتی موتوری ماشین. موتور علی سیمه. нархи мошин 35000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 827 2224. Opel Zafira солаш 2003. балоно дар ҳолати хуб. ду электропакет. ин дохили салони мошин. коробкаш механик. инҷа USB модем, радио FM, пробегаш 257000 километр. мани ҳолати салони мошин. ин аст кафои мошин. мебинем. багажаш یعنی салони кафои мошин ҳолаташ хуб. چند میشه؟ мотор 1.8 екотек сӯзишворӣ бензин. расходаш 10 та бензин киди сахта мегардад. ин мотораш ҳам дар ҳолати хуб. нархи мошин 50000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 984 7000. лада приора солаш 2007. муҳлати сиёҳшиша ва санҷиши техникӣ то моҳи сентябри 2023. ин 4 балон дар ҳолати хуб. چهار электропакет. коробкаш механик. ин CD плеер. сиденьёш кожаный. кожа. пробегиша мефаҳмем. пробегаш ҳази
пробегаш 168 000 километр. мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. сиденияш кожа мебошад. мотор 1.6 сӯзишвори бензин, расходаш 80-100 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 912 16 12.